Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga alan ataga La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagrigat ti agayat iti nagtaod iti baknang a pamilya. Ket daytaman ti inak isalaysay diti programa yo. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ti pagayam ang nagpailingad iti tinagan nga alan diti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya ka diti bagam kanya. Tainawis na kiti dito a restaurant, Conrad. Tapno manganta kas makita met. Nagiimas dagiti in-order ko akanenta. Tamok met. Saan mo ama itured nga orderen dagiti kakasta a klase ti makan? Sumarunon to pa'y dagiti inuman tayo, boss. Uray dagiti inuman tayo. Agkakangina matlang, Alan. Ibaga mo no niya ti kayat mong ibaga. Relax ka lang, Alan. Apay, di mo kaya't aramanan dagita amakan? Anya ka diya talaga ti bagam kanya. Di kagdanag. Bayadak no mano titangdan mo itangal daw. Iti pagpapaayam nga opisina. Anya? Iso sige, mangan tayo. Bong, yasidag mo kini Alan day takaimasan amasida. Wen, boss. Awan kaya malan, nalipatak tinangyam amuken ka dito'y kadwat. Iso ni Bong, ti driver ko. Wen, siyak ti driver na. Kat nginginaan tay lugan na. Kasanomat ngamin, baknang da. Oh, Alan. Apay adi ka matinagunay. Mangantayon. Sige. Naawa na talaga tinaskan ni Bagaya. Inakon. Ops! Agtugaw ka lang, Alan. Si Kamet. Kaya't ka lang nga maam-am mo iti husto. Alan, agtugaw ka. Tung paalam ni boss. Amom, Alan. Jack kaya't ti bastos ataw. Nang runa pa'y nukasken ka lang a pobre. Baknang kang agpaiso, Conrad. Ngam amok asaan ka ang ragsak. Iso nga inaawis na kitoy. Saan ka di? Nasayat, met. Tamakaawat kagayam. Kaya't asawan day ta. Asaan aga po tabak nang ka. Kat maalam ti amin na kayat mo. Sige. Agpakadawan. Tapanag ko na. Kat nasong batak matunti kayat mo ngay pagkaawat kanya, Conrad. Amo, ni Conrad ti sinabat mo itay ako nam anangawis kan ka. Saan ka di? Wen, isong agpaiso. Kunakon ka. Ngamin, kasla mariribukan ka asimang pati ti opisina. Imparupa na kanyak. Amay saak lang anak ko rapay. Kas jay day dya a tao. Ngam siya, pudno nga da mabalin ti pamilyami. Ngam sa anak akas kan kwa na alastog. Iso ti kayat ti ama ni Jessa aparagan ko na. Sana kas kanyak anak ko rapay lang. Kasta talaga, Alan. Kat aganad ka. Ang mga noan niya ti dakas nga aramidan kan ni Conrad. Di mo amo ti pampanunutan na. Maaramid na ti kayat na tabak ng ngarod. Beth. Ibagbagak lang ti mabalin ang mapasamak, Alan. Ngamin, lastog ka na turaday dya a Conrad. Agyaman na kiti palagip, Beth. Bayan, taganaan nadak. Likli ka mon. Itikas na. Saan ka ang maisagma? Dito'y hotel, tinangawisam kanya. Jessa? Tapno awan makasi nga iti panagsarita ta. Takayat ko asyak laeng ti makitkitam. Jessa?
Amok, mariribukan ka. Gaputan na sa ukanyak ni Conrad ang nagsarita kayo kano? Awan importante ang nagsaritaan mi. Amok ka na sa hair ka iti panagsasauna. Ngampang nga asim kumaalan. Saan kumaan ni Conrad tilapad iti ayan-ayat ta? Saan nga iso ti kang runa na lapad? Jessa. No di kat ti pamilyam. Nila, papa. Isulaang. Ngam ni mama, maawatan nag. Saan nga agpilpili iti para kanyak? Basta tinaskan, ay ayatan kan ipatpatagnak ti lalaki ang makatuluyak. Jessa. Ni papa tilapad. Ngam saan ko nga itulog? Ay ayatan ka, Jessa. Ngam awan pagkarit ko asan ni Kwame. Kat no sa lungasingam ti amam. Amangan mo dosaan na ka. Addaan akon iti kabukbukudan a panunod. Isu nga awan ti makalapad iti kayat ko. No maipapanmat iti sanikwa. Kukwa dalaang. Saan ko apagtatakkunan? No si kamat ti mapukaw iti biyag ko. Oh, adto ti pagmatrikulam, Gina, ading ko. Ipanamnamam kanyak nga graduar kay ti kursom, ha? Wen manong. Jakmet nga minin makapagkarpintiraw, taday to'y arthritis ka o. Makatulong ako makadakayaw. Sana bale, tada kayo mo ti tagaluto dito'y balay, tatang. Yamit tayo mala, bayan yaw. Tailako tayo, dagiti talo ababo ikaw. Tay supay akwarta tayaw. Numailakom, tatang, idulin mo ti paglakwam. Iti kasta, adda si dadaan nga ramatam, iti kanito akasapulam. Anak, Ken may sa, omdas mo ti matmat gada ka para kada tayo. Ken iti allowance ni Gina. rumbeng met nga agurnong ka para ken ka, alan. Kasano no agpamilyakan to. Nang runa ket baknang pay ti kaayan ayat mo. Tatang, Manong, kunak no in-break mo. Tako namat iti nga i-break mo. Apay, Gina. Nalakayat ti mangi break iti kaayan ayat. Nang runa no ay ayat munay. Diyak ka mo tatang. Tawan pa'y mat boyfriend ko. Kan may sa? Kayat ko pa'y ti makaturpos. Sakbay nga agpaaramak. Nasaya at no kasta. ala, Gina, ading ko, ikagumaam ti makalpas. Ta para matlakin ka dayta. Agbalin kan tumat akas kanya, amaadan itinatalgad na panggadan. Wan manong, ikari. Imayat, taumay kayo dagasin adwakan ni Alan. Bet, ag-lunch tayo. Shakti tayo. Sige. Hoy, Alan! Nakaululi magkamatlat ta ditan. Ay na, amangan no di na kaya ti ag-lunch. Ngamin, nabsog itay break time. Adda ngamin balon ko a merienda akin nan mi. Pansit kan kanan. Linuto ni mama. Ha? No kasta, di yu kayat nga ag-lunch tayo? Panagkunakit sa anan, Jessa. No kasta, da kami langan ka ni Alan ta ag-lunch. Alan, orayan kan. Saan ang Jessa? Ala, mabalin mo lahat ti mapanen. Tapno di ka mataktak. Ha? Napsugak pa'y. Oray siya, Jessa. Iso sorry ha. Saan kami asumurot kan ka? Ni, adda ko siya nagsardin iti nagtakdrak. Umunag ka dito'y kotse, Alan. Timot gaya mama ni Jessa. Umunag ka, kunak. Wen, sir. Anya ka diti bagayo kanya, tata. Kaya't ka lang nga makasarita.
Isungay niyag ka dito'y ayuyang ko. Tata, Diretsyahan kan. Kadyak kayaten ama ulit daytoy apan nakisaritakan ka. Di ka kayat para iti anak ko. Ni Conrad ti may karya may kamang kada kami. Saan kat asika? Isungag bain ka kumamag. tata, Di ka kayat para iti anak ko. Isungaday wamon ni Jessa. Tano saan? Amanghan no makaaramidak iti pagbabawyam to iti udina. Ala, anak ko. Anya ngay nga rod. Aday wamon tinubyam. Tama nga no maisagmak ka. wen nga rod tatang. Nadadaga sa mapasamak kanyak. Kasano kayon kini Gina? Di mi kayat nga dadang ko sa mapasamakan ka, Manong. Saan kayo agdanag? Awan daga sa mapasamak kanyak. Nasakit man nga daywag ni Jessa. Ngam, masapon nga ramidak. Manong, kaasi ka mo. Anya ngay nga rod, Alan. Bak nang da. Nakurapay tayo laeng. Sikat ti kababae no agpilit ka maikamang kadakwada. Ni Jessa manin tumawawag. Ngam saan ko nasumpatan? Oh, ladingitik Jessa. Saan asyakti paragan ka? Manong, ipaypay amang mangag ko ti cellphone mo Awag samad day ta. Ngam apay adi mo sungbatan. Saanan anaskan? Siya ko timang sugbat. Mutoy, Um, Hello? Hello? Mabalin ka di akasarita ni Alan? Ha? Nakaturugan. Isa siyak tinang sungbat. Si Katay kabsat na? Siyak nga rod, Manang. Gina, please. Kayat ko akasarita ni Alan. Nakaturugan, Manang. Iso sorry. Bye! Oh, adtoy. Saan mo't siguro nga umawag kan ka? Taimbagak mo't na nakaturog ka, Manong. Sige, ading ko. Ingka maturugan. Tasumrikak mo tinitisilid ko. Anan, nagsarita kami kini Jessa iti rabii. Gaputain may ijay balay. Alas 9 iti rabii. Anya tinagsaritaan nyo? Agsangsangit. Ngamin, marik na kano alikliklikam. Kasta ti may parabang. No kasta nga rod, nasaysaya at no kasaritam iti personal. Saanin anaskan pa'y? Ay, sana kasta Nasken akasaritam ti best friend ko. Kat ibagam ti planom. Sana kasta aliklikam latan. Kasano matantirik nana. Beth, Agsarita kayo anasayaan. Agyamanak, taimay ka dito hotel ako nakapagkitaan ta. May mayat dito tanaul ulimag. Makapagsarita taan na imbag. Jessa, Amok, Alan. Kinasarita na ka ni Papa. Takastatin ako na ni Conrad. Ngam sa anak ako manunong itikayat ni Papa. Jessa. Ay-ayatin ka, unay. Ngam, nasaysaya atin naglindipat ha. Anya? Alan. Aglinipat ta. Gusto
gusto ka di tinangag ko, Alan. Saan ka di nagbidot iti balikas mo? Ay atin ka, Jessa. Yung pinangtaan nak ti amam. Ano saan kang adaywana? Amangan agaramid iti pagbabawyak iti udin, ah. Alan. Siyakla ang tinamnamaan ti kapsat ko kanti amak. Jessa. Kat no adada ka sa mapasamak kanyak. Kasanudan. Lading ito, Jessa. Pakawanan nak. Nalabit asaan adat at tinaekari iti tungkal maisa. Saan? Diyan ka ba, Alan? Saan? Lipatan ako, Jessa. Kas pagayatan. Ti amam. Alan anak, duwan atawan tinapalabas, si puduin aswas mo ti ayan-ayat yo iti baknang anubyam. Uwan, tatang. Apay, di ka di nagsapul iti kasukat na. Duwamat tinatawan tinapalabas. Kasla, awanin panggap kong agaram, tatang. Ay na anak ko, mabalin mo ti mga sawa. Kan may sa, at damit tinatalga da panggad anti kabsat mo. Tatang, Ay na anak ko, mangsapul ka ni ti asawaem. Tasaan ka nga umububeng, no di ket lumaklakay ka. Alan, kalay sakton inton umay alawas. Naibagak idikan ka dayta. kablawan ka, Beth. Sapay lang ko ma, tanasaya at alalaki ti makagasat mo. Wan, Alan, nasaya at alalaki ti pakiasawaat. Uray na kurapay, ngam nasaya at atao. Iso ama gustuan dagiti naganak ko. Itapay laeng, kablawan kan. Kat di mo kumaliplipatan ti kalay sa ka, gaputa may saka kadagiti na isang sangayan na sangaili. Di kagdanag. At dagton iti ha? Ada mawawag kanyak. Mabitla nga, tasong batag. Sige, sungbata mo. New number? Agyaman at pinatgam ti awis kung agkita ta dito'y restaurant. No kasta, intud ni Beth kan ka ti number ko. When? Kumusta ka? Nabayag ka di Amerika. When? Adaan ako ni ti asawa. Ni Conrad? When? Kapilitan anak ikalay saak idikan kuana. Tadaytan ti pagayatan ni Papa. Apay-pay lang inawis na titoy. Ang mga numadaksan kagan kwa na. Inikan na ko ni Conrad iti waya-waya. Gaputa di na marik na ti panagayat ko kan kuana. Jessa. Alan, si kalat na tilinaot ti panunot kan puso. Jessa. Ay ayatan na kadipay. Alan. Subyang ti asawa na. Gaputa nagkalaysa kayo. Alan. Pudno, ngaging gaita. Katawan pa'y sa baling inayat ko. Ngayon, di namat kahit asawan ang magsinubyanak ka. Nang runa pa'y tadaan ka ni ti asawa. Subyang ti asawa, Jessa. Kat maodin dahi ti panagkita ta. Liklikan ta, titungkal maysa.
Kanayon nak nga awagan ni Jessa nga kita kami, Mr. Lonely. Ket no daduma, jak malapdan ti bagik. Ket makisinara ka kenkwana. Taaklunet, ay ayatag pailaeng nga aging gaita. Daytoy man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Alan. Agyaman ak iti daytoy pakasaritaam pagayam Alan. Takderam tinakunam kini Jessa, aliklikan yu ti tunggal maysa. Nang runa pa'y ngarod, taaddaanan iti asawa. Liklikam, ti mabalin apakadaksam, Alan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alan at taga La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Sound effects, June Rebutazo. Computer recording technician, Michael Lugitan. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga ita ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Almira, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilingad na kuma itinagan nga Almira, jakon inlanad ti address ko. May papan kada kami nga agkakabsat ti inak ibinglay. Banag apakasairan unay ti riknap, ididimteng ti panawen anaamwak ti kinapudno. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Almira, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay nga, nabartag ka man na si Mangpat Manong. Awan pa iti uray na minsan anagawit ka, di ka nabartag. Anya ti sidahen. Kunak man no nabsog ka ni ti arak. Apay ngagdamag ka iti sidaan. Mabisina nga rod. Dayta ti paglaingam Manong. Mangan laeng. Awan pa iti maitulong mo kada kami akakabsat mo. Agpay sumat ti bagbaga ka. Husto daytan manang. Di mon pagsasawa ni Manong. Di namat lang maawatan dagiti ibagbagam, gaputan na bartak. Makapasuron mat ngamin. Awan lakat, agin inom iti arak ti aramiden na. Awan maaramidan ta, Manang. Tauray kastana, Manong talatta. Nalabos mat ni Manong, tatang. Kanayon anak kainom nga agawid. Awatan nyo kadilatan ti kabsat yaw. Sana balay, tagtrab-trabaho, Mike. Wen ngam iti arak ti pangipipanan na iti kwartana. Saan mo't nga amin? Gaputa gumatgatang mat iti bagas, urekas kasano. Di yu pagsasawan ti kabsat yaw. Taamangan wag sakit tinakam na. Kasanumat ngamin, kat inaldaw akas jay. Uray pay. Saan mat siguro akas jay tinagbanagan na. No sana kasto iti kinarigat ti biyag tayaw. Congrats, friend! Nai-promote ka manan. Kaya tasawan data, ngumato man ang tiswildom. Thanks, friend. Imbaglaangan. Agilibre ka nga rodan na. Wen no problem. Dayta, agilibre ko naman. Sika talaga. Ala, lalaingan pa'y tagtrabaho, friend. Tapnot at daang umato ka. Uray sikamat friend. Uray saan ang ganyak. Kontento ako niti posisyon ko dito opisina. In-enjoy at ti trabaho. Kaya't kung amin tag-travel. Sa bagay,
Dayta ti pag-aayat mo nga aramidan. Ulan, friend. Isu nga urag na nayo na nakasyo ti posisyon ko. Agam kita agtalinaad ka kumalata na pakumbaba nga uray na nga aton ti saad mo. Wan, friend. Laglagi pak dayta akanayon. Insan, bagbagaan man ni manong ko. Apay ka din, san? Kanayon nga rod amabartag. Diyaman mo. Ang mga nukas jaynan aging ga iti lumakay. Ay, anyamatan. Managbartak nga agpaiso ni Insan Daniel. Angam, amo na matkit iti aramiden na uray mabartak. Wen ang maditikas jay. Inaldaw ang nakainom. Sa nabale, tasan mo't nga kibor. Wen, ang anyamat ta ni Manong Daniel. Kaslaawan arapaap na itibiyag. Imbag ka pa'y, friend. Naggasat ka talaga. Oh, apay anak ko nam tikasta, friend. Wen takanayon kayo nga agkikinaawatan ka dagiti kakabsat mo. Naanos ni manong mo. Kan close kayo mat ni Elvira, kabsat mo. Ay, di mo laam mo. Tiyan niya. Agpay so anasingpat ni Manong mi. Ang artak mat. Ngam at least, agsapsapul lat tayo ti pagkwartaan na. Nalawa pa'y ti garden na. Manong Daniel, damagak mat? Awan ka dit plano mo no, arapaap mo itibiyag. Songbatan na ka. Apay ka diya kasta ti damdamagan. Kasanumat ngamin, Manong. Jaylatan agin inom iti arak ti aramidam. Uray ka na yun nagnaginom. Tadamat basit ornong ko. Tanog sakitak man, adan to busbosek. Ay, unay kan, Manong Daniel. Kati sumet. Awan asawa kan putot ko. Isama sa po na sa ganaag ti panagkapsot ko. Kaputawan mo tinamnamag ang mga iwanto kanyak. Dayta nga rudkat. Awan ti asawam kan anak mo. Awan tinamnamam amang taripato kan ka inton lumakay ka. Iso adi ka kumangarod agbarbartag. Taamangan no makaala ka iti sakit mo, gapo iti dayta nga aramidam. Saan la dayta? Awan ti mangayat kan ka abalasang no bartikero ka. Abmok mata kontrolan ti panaginom ko Saan nagpat niyag barbarta kiti kastaunay. Kan may isa, dagiti laang gagayam ko matan tiliwiliwak. Uray kastay ni Manong yo. Amo na matyar aramidan na. Pulos ngawan tinaramid na ang nagparikutan tayo. Tatang. Isuasapay ko matasardeng am ti kabsat mo, Almira. Iparik na mat at ipamatig mo kan guana. Ha? At damat tirik na ni Manong mo ang masakitan. Ang mga numasakitan una, ikat anya pa'y ti aramidan na. Sige, tatang. Jakon pakibiyangan ni Manong Daniel. Elvira, ada nang ngagko nga ibagbagada may papan ka ni Manong. Anya na ita? May papan iti kinaartak na. Kan, apay kano ang nagpatinggalang iti garden. Idin to ta professional ta adwa. Ay, unay mat dagitan ang kakaaruba. Ang agpaisumot kit di Talaga akas ta dagiti tattao manang. Pakibiyangan da amin ang biyag ti pada da a tao. Adi da matkitaan ti bagida. Wen nga rod Basol matkit din ni Manong Di namat ngamin ikarigatan apasaya aton ti biyag na. Ay, uray man. Awan karbanganda ang makibiyang kan manguyaw kan ni Manong Daniel. Gaputa saan mat nga iso dati mangpakpakan kan ko, ana? Wan matkit di. Iso aday ta ko mati panunutan ni Manong. Saya atin na ti panagbiag na. Tapno di datag tagibas sitan.
ngay ita Manong Daniel, nabangkrap ka. Anya ngay ti aramidam ita. Ay ket, agmulak manen Anya? Di ka nadidigra iti pan nakabangkrap mo? Talaga akasta, ading ko. Saan ba't nyag na nayon na tumama ka ket? Jak amukan ka, Manong Daniel. Awan na talaga ti arapaap mo iti biyag. Kontento ka iti panaggargar din latan. At damat arapaap ko, ading ko. Ngam, saklatan ti makam mo. Anya? Sige, rumarak. Tayo nagsaragan dagiti kagayam ko. Sarakam dagiti gagayam mo, kunam. Kat awan mo ti kwartam. Oray tabak nangak iti kagayam. Oh, apay. Anya ti pagmurmuryutam, manang. Ni man Manong Daniel. Apay manan. Dinilaw ko no apay amapanpay lang i-gestor. Kat awan nga ro ti makukwartana. Kat? Kinunanakit din nga uray awan ti kwartana. Tabak nang kanon maipapan iti gagayam. Oh, husto mo't. Maasarak nga rod. Ibagbagak lang nga rodan ti pagsayaatan na. Ngam dinak matdenggan. Bayam nga minan, manang. Awan mo tararamidan na, dakas? Nabangkrap ti garden na. Kat pagadalan na kumadayjayan. Tapno baliwan na kumati estilo na iti panagbiag. Bayamon. Kontenton iti simple a panagbiag na. Iso adi mon tubngaran ti kayat na. Narigat no inakmam ni Manong. Anya? Saan tumatla ang anaragsak no ti kayat yo ti surutan na. Amo Manong, ibagbagada ang nagasatak. Gaputa at damanong ko. Ngam di dala ngamin ammo ti aramid mo. Ha? Iso apang nga asim, Manong Daniel. Di na kami kumamat ibabain. Tada kami, professional kami. Idinto tasika kat saan? Ay, anya nga rod, kadjakmot na bailan tinagadal. Saan ko siguro agasat tagbalin na profesional? Anya? Iso pasensya ka kuman, no sa anak akas kada kayo kin Elvira a profesional. Pasensya ka kuman, no may saak lang a gardenero. Sana bali taore kasano, kabailak matagsapol iti pagkwartaak. Sige, tayo tuloy kuman pa'y tagkape. Rumarak no madamdama. Masapak apapan di garden ko. Nalabas ka mat manang. Nasaktan tirik na ni Manong kadagiti imbagbagam. Anya? Nalpay ti abaga na arimwar. Naku nana, adi na kabaulan adenggan dagiti ado nga ibagbagam. Imbagak mat ngamin kan ka idi manang. Adi mo kumaunay labsan ti agsao ka ni Manong. Di namat ammo ti mabagaan. Iso akas jay, nalaka ang masair. Manang, saan ko akon konsensya ni Manong? Ibagbagak laang ti husto. Tapno di mo kumaulitan ti inaramid mo. Kan may sa? Kas jayan ti nakairwaman na apanagbiag. Iso asapay la kumata mao di daytoyen apan ang sair mo kan kuana. Uncle Tony! Insan Almira! Adda kayo ka di? Una yung tikas pa nagtuktok mo, insan. Ada ka di mangkamkamat kan ka. Huwin insan. Gaputa. Tanya! Nabartag ni Manong Daniel. Impilit na tinagawid kat... Kahit? Sinurot ko iti dalan. Nakitak matan ni Karayan. Dara-dara. Natinagayam iti rangtay. Anya? Inpan mi ni ospital. Kat bambantayan pa lang ti kumpareg. Imay ko lang imbaga kada kayo. Ay, parikot at talaga day dya at tao. Ay, awan pa'y tinasayat ngay naramid na. Insan, saan ka kumama saer iti ibaga ka? Anya day ta, insan?
Sikat ti makagapo, no apay ang nagbartak ni Insan Daniel. Gapo ka dagiti imbagbagam ken kuana. Nabainan. Kat dayjay. Gapo iti sakit tinakam na. Nagbartak. Anya. Ay, una yan, tikas to yan napasamak iti kabsat yo. Tatang, di na nakontrol tinainom na nga arak. So, akas taonay, ti bartok na. Makonsensya. Gapo ta siya kano ti makagapo. No apay ang nagbartak. Dahita ti kanayon ko nga ibagakan ka ide, Almira. Di mo labsan ti agsao. Tabanganuan niya ti panunutan na. Tatang, Amuyo ka de. Nagagat nga agadal ni Manong yo. Idi ubing pailang. Hanggang gapo tadi kay kabailan na paggigiddan na pagadalan. Nagdisnudo ang nagsardang. Tapno agtrabaho. Kat matulungan na kamang paadal kada kayo. Nagsardang. Ngam di na kayat nga ipakaamok kada kayo. Taamangan ka no agsardang kayo met nga agadal. Dayta ko mati panunutam, Almira. Di mo ko maibain ti kabsat mo. Tauray kas jay laing ti kabsat yo. Ngam kabsat yulat ta. Amum ka di, Almira. Siyak ti ad-adda masaksakitan. Nukas jay ti bagbagam iti kabsat mo. Pabasulag ti bagay. Tanuing karigatak ko mapinagadal ide. Saan ko mamat agas to'y tinagbanagan na ita? tatang, pakawanan na kuma. Talaga adakal tibidot ko. Sapay ko mata mapakawanak ni Manong. When manipod ita, baliwa kong titratok kan kuha na. Katsulnitak ti amin ang nagkurangag. Kan nagbidtutak kan kuha na. Iti saan ang nagbayag? Naurnusan ti panaglalangan mi nga agkakabsat. Kinontrol mata ni Manong ti panaging-inom na iti arak. Tuy pagayam mo, Almira. Pagayam Almira, agyamanak iti daytoy apakasalitaam. Numaminsan, dumteng kada tayo ti pannakasulon. Ket maisawang tayo latta ti kayat tayo nga isawang, nga uray pa'y makapasair. Ngem kastay kunadan, idalan ko malatta iti nasayaat asarita. Tapno awan ti masair, ken maliklikan ti apa. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga imong patulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Almira, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Abance Ansyong. Kaniti direksyon, Virgie Baglay. Computer Recording Technician, Joffer Basi. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti ingke parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikandiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Alona. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May sak a public school teacher. Diyak kaya ti mabakita na balasang. Ta iti edad ko at 35, single lakpay,
nupay addamet kaayan ayat ko. Ni Noel, ko teacher kumatlaeng. Duan atawen ti relasyon mi kini Noel. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Alona dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay na, makilkilig dagiti estudyante ang makakitkita kada kayo nga agkuy-kuyog ka ni Sir Noel. Wan nga rod, high school da pa'y laang. Nakarkaro da pa'y akilkiligan ngam siya. Uray siyak tupay. Numakitkita kayo adwakat. Ay na, maragragsaka na. Sika. Anya? Isong agkasar kayon. Ay, isumat day tati kayat ko ang mapasamak. Ngam anya ngay, di nak mataw-awisan. O disikan ti mangawis kan kwa na. Ha? Kasano nga ibagak? Pakasaran na kon kunak, kasjay? Aywanan niya. Kasla ka babaimot nga agpaiso no si ka baba iti mangyawis iti kasta. Orayak latan ang makapanunot ni Noel. Ay na, bumakit kan. Di kanton makaanak. Si Kamat. Oh, Tayman, mapantan iti klase ta. Ay, nagawi din ni Ma'am Alona. Wan sir. Nagawi din, ta nagkuyog damanan ka ni Labidabs na. Ni Sir Noel? Asino pa'y kumangay? O, dagi jaydan magmagnadan, sir. Ay, amo ma'am. Ada maangot ko kani Sir Noel. Ha? Anyat kaya't masawan, sir? Amo, da kami akabilang iti third sex, maangot mi dagiti kapederasyon mi. Ay, wala. Di ka matagsao iti kasta, sir. Ay nawan. Patsinak. Kaya't masawan? Korek ka dyan, ma'am. Bakla ni Sir Noel? Ay, agawid takit din. Anyamot day tang ibagbagamon. Ada girlfriend na? Bakla? Saan ajuk dayta, ma'am? Nga, di mo ibagbagan ni Ma'am Alona. Amok nga ay ayatan na unay ni Sir Noel. Kumusta kayo, Nana? Ay, si Kamat gayam barok. Intulod ko ni Alona. Pambarak matan timang bisita kada kayo. Ay na, kastoy lata Naka-wheelchair ak lata, barok. Sige. Ituloy lang ti ag-therapy. Wan, barok. Naimbaglakit din tada ni Alona amang gasgastos iti panag-therapy. Naanos day nga anak ko. Babe, umay kang tagmeryendatan. Sige anak ko, agmerienda kayo. Didak pa kadanagan, tanabsugak pa. Ato iti Diyos mo, babe. Sana kang agbayag, babe. Papanak matlangan. Tani, nadapay pagnak. Sa di naman. Day tultulong akong estudyante. Inakbisitaan. Anya tinagan nanday dyan nga estudyante? Michael. Kasta ka di. Agmerienda ka pa'y sa kamapan. Sige man langan. Tapno saan ka agumura? Babe. Apaman na makamerienda, mapanakon tapno sana ka marabyan, ha? Si Kamat. Ibusampay day ta Diyos mo, Makatutudo, mapanakon, babe. Ibagam tulangan kininanang mo, anapanakon, ha? Sige nga, Rod. Aganad ka, ha? Ma'am Alona, adda kamat kayam titi kantin. Imuna akon, tamabisinak. Adapay klasik inton madamdama. Ururayak ni Noel ngam awan mo't laangan. Nalabsak mo ta kasarsarita na dyan may isang estudyante na. Sino day tang estudyante? Ni Michael. Saan ka di amarigrigat na dyan nga estudyante na? Wen. Iso jay tultulungan na. Tapno makaalay ti scholarship. Isumot lagaya makanayon ko ida makita ng agsarita. Managtulong at talaga day siya boyfriend mo niya. Wen Mabitlaang, inak mamad agordar iti merienda. Urayin nak nagsarsarita ta.
Amom no apay nga imayak dito yung room mo. Apay, sir. Magusto ka dito perfume mo. Agat sabong. Anya, ahay, Kaya't mong tikas toy, Wen ko ma. Nanggatangam. in-order ko iti online. Yorderan nak mamat. Anya kamutan, pang babae laang daytoy apabanglo. Nabayagan nga agbirbiro kak itikasta pa banglo. Uno, iregalom ka ni Ma'am Alona. Saan? Usarak. Uy, nag-sweet kayo ka ni Ma'am Alona. Saan ta man napagsaritaan day tabanag? Oh, Sir Noel, si kansamot ti birbiro kan di estudyante. Ada ijarwar o. Ni Michael. Mabit lang ha. Inakasarita. Kan ikak iti kwarta na. Oh, at iti kwartam. Agyaman nak, sir. Umanay day na pag internet mo. Wen, sir? Ibagam tulatakan yak no kurang. Wen, sir? Agyaman nak, ha? Wan gayam. Umay kanto iti boarding house ko. Orayan ka. Wen, sir? Ay na. Talaga nalaing ka nga agluto, anak ko. Ni nanang mo. Para adobo laang. Naglakaalutuan. Babalin mo ti makiasawa. Ni nanang. Kunak man no agkasar kayon kin ni Noel. Jack man amo nanang. Dinak mo tao awisan. Apay ngay. Ay ayaten na ka nga ta. Ha? Ngami, no ay ayaten na katimay sa alalaki. Pakasaran na ka. Oh, adto iti order mo apabanglo. Bayada mo. Ay na. Agyaman na ka. Ay na. Nabayagan akayat ko ti maadani ti kastoy. Oy, Sir Noel, behave. Ay na, makadlaw dagiti ko teachers ta. Ay, sorry. Nakaragragsa ka kamin. Addan girlfriend mo? Kasta kang agargaraw? Adda ka di sa balya nakakita. Amom ngay no adda, di ipulong da ka ni Ma'am Alona. Ay. Oh, apay anak sinaay ka? Bayadak man langan da ito yung perfume. Tila madmadlaw mo, sika, bakla. No kasta? Saan kayo nga holding hands ka ni Noel? Kasla din na kayat. Maawatak matkat di. Siguro, saan asyowi. Super gentleman mo no kasta. Iso nga rod tinagayatakkan kwa na. Angam, inagkanakan. Saan pa'y? Anya? Dakas ka din o saan pa'y? Isus, dan samot problema no kasta. Ha? Kita Rik na na impa. Tsak ituloy ang tiagadal, sir. Ne, apay ngay. Marigatan dagiti naganak ko, sir. Ituloy mo ti panagadal mo. Anda kwartam? Mabit lang Ikang ka. Ngam ne, umay kanto ija boarding house ko, ha? Sir? Awatam day tayo. Agyaman nak, sir. Yung kaniti klasem. Sige nga rod, sir. Noel? Alona? Anya ti kahit asawan ti nakita. Anya nakitam? Inyawatam iti kwarta ni Michael. Ha? Apay masapol ngay kami ti kwarta. Kaya't ko lang nga tulungan. Diyak ka mo, Noel. Ngam, kaslag dwa-dwa akan kan. Aniya? Agmay may samot nagawid ni Noel itay. Saan na ka nang inuray? Adda ka di LQU? Diyak ka mo. Anya ti makagapo? Isua. Ay na, normal laang data, Ma'am Alona. Kaya't ko laang agpalawag ko ma. No apay ikan na iti kwarta ni Michael. Anya? Nakitak namin nga inyawatan na iti kwarta. Taapay ka no? Diyak na rodam mo. Idi damagak. Di na kaya't asong batan.
Isunsadi na kaya't apakasaran ni Noel. Taapay. Mamati ka di abakla ni Noel? Diyak kaya't panunutan dayta. Diyak kaya't. Michael, Ma'am Alona, kaya't ka kumama ka sa Rita. adda pa'y classic, ma'am. Mabitlaan. Adalaan kaya't ko amaamuan. Ano dayta, ma'am? Apa nga ika na ka ni Sir mo Anuel iti kwarta? Ha? Kanayon nakakadinga ikan iti kwarta? Ma'am? Agpudno ka kumakanyak, Michael. Uwan, ma'am? Anya awan? Kanayon na nga ikan iti kwarta ni Sir Noel. Taapay. Wa, Michael, kasarsarita ka. adda relasyon mi. Isumot ti kunana. Anya? Anong jak kayat, ma'am? Amokmot asika ti girlfriend ni Sir. Isong ay bagam kan kuana ta sardangan na kun. Anya? Panawan kan, ma'am? Nag-leave ni Ma'am Alona. Ay, isumat lagayam nga awan ije room na. Inawaga ki di Rabii. Makasangsangit mat. Ha? Apay ngay? Adan sa parikot da adwakan ni Sir Noel. Amok, adumtang to ti panawan, akas to'y ti mapasamak. Anya? Saan nga agnanayon ang mailamang ni Sir Noel ti puno a kinatao na? Anya aya ti parikot mo, anak ko. Awan nanang. Ay na, umay dagiti estudyantim dito'y balay. Ta ipagarup da nga agsakit ka. Di mo mat ida kayat asangwan. Tadda ka laeng mat dito isilid mo nga agkulkulong. Diyak pa'y kaya ti sumango kadakwada, nanang. Ay na anak ko, no anya man ti parikot mo. Kayat ka atulungan. Ang di mo mat kayat nga ibaga. Nagdrap gayam ni Michael. Wanya rod. Panagkunak, adda tinadagsan aparikot na. Tultulungak, met. Ngam apa-api manaw dan iti pagigyanan da. No adaman nasken atulungam, ni Ma'am Alona dayta. Manon nga aldaw asaan asim simrak. Sigan ti umasidigkan kwa na, tapnum aurnos ti gurayo adwa. Inayabakon ni Alona. Urayam laengan dito isalas, barok. Agyamanak, nana. Ay, maasyanak. Tasaan amang mga anti anak ko. Kasta ka di, nana? Nanang, panawan na kami, tagsarita kami. Sige nga, Rod. Makaamo kayon dito eh. Kumusta kan? Madanaganak. Isungay mayak dito'y balaya. Masakit ka di? Sung batam ti saludsod ko, Noel. Bakla ka di. Anya? Sung batam tapno agtalnan ti panunot ko. Alona. Apoy adi mo imbagbaga kanyak. Inusar nak lagayam. Tapno mailamang mo ti pudno ang kinataom. Ngam saan mo ang mailamang ti kinapudno, Noel? Ni Michael ti makapanagnak iti dayta. Alona, please. Saan ka kung mga agiskandalo? Agpakpakaasi akan ka. Ilimad mo ko matinamuam. Mabalin ka din talinaad talatakas na singat nga gayam. Wan, aklonak, may isa ka bakla. Sapay la kumata maawatan nak. Nag-transfer ni Noel iti private school iti adayo dito'y lugar mi. Nagkid daw iti pamakawan kanyak. Kat aging ga ita,
saanen na nagpakpakita. Singgilak paylaeng nga aging gaita. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Alona. Pagayam Alona, no saan na paraken ka, uray agan anu ka, talaga asaan a maipaikan ka. Ala, ag-move on kan. Dumteng to tinaikari alalaki, aparaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasalitaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Alona, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo